Sabat voi som pakhat na no pangten rongbona chanchin kan ngai thak tur hi Canada adang lamna lian tak thleng ti ani a Paula kumkomi chanchin ani Paula itan chuan an chung ko a Canada baltlang anin sonlai khan anun chuna satakina in thaka Canada khothlang lama Calgary an cheng thina maseni khat chu thlo theina a chuangin KM sang thum zep thlokin Canadian Arctic chunga ikhaluit khopuya an tumta a ama kha chuan Paula ichu khopui lian tak mi makta duai khat zet chen na a om thina tuna chuan mi sangriat vel chau chen na a khosata ani ama kha chuan Paula ichu North America khomwal pui munlai lia a chenga tuna chuan thlerkar te takte a khosata ani thil danglam dangpo athleng bok anu nen sabat apiang in biak ina anin khom chanta ikhalui ta hi chuan biak ina ka in khom chanta ani biak ina mi te hian min lo min ngei sak ema kanun po na satakina in thla ka ni te na soi ama chuan Paula I hian Bible ala chiar ngai lo tuna chuan a chiar je a thin chutia in khoma Bible a chiar thin ta ka chuan anun po alo danglam chho zela tunma chuan midang tan achim om viau thina tuna ero chuan alo ngil nei ta zoka isua thu soi mi in ichunga antia idu tur angchu mi chunga po tivero mathaya bung sari chang som pahni ti achiar wangani thil dang lian tak po ikhalui ta chuan athlenga Paula I chuan laizon thar anei ani thil lo thlen dan chu anu in an chung kwa in fashion chom an tum thu a soi khan ani ikhalui ta chuan nu le pachen khat chuan an fati an enkol theilawa ti chuan anu chuan Paula inen chuan an tanpui theyang ti asoya annu le paten anla kir theima zong chu anlo enkol don ani Paula I chuan alai zon thar kumhni mi joy mu chu anga khlel hle mei ma se an chu ei ho masak ber tur a han kil chuan mak ati hle mei joy chuan tong trai dan po a shelo an ei ma chuan Paula I chu a tong traya lalpa du tak he chomin pe ka wang hian lom thu kan hril ache khongai takin mal somang che amen ti in ahan men chuan joyi chu abang bo hle ti a hmu a enge thleng joyi chuan a hre thiam lo chu ei khama Paula I chuan thil tha zong zong hi pathian atanga lo thlenga ni ti a hrilfia an ei ma in pathian hne na lom thu an soya ni ti a hrilfia boka tong trai dan kan enti rang che o olte male ati a joyi chuan akut suyin amai mit chinga lalpa du tak Paula in ati a joy po in lalpa du tak ati ve zela he cho awang hian kan lo me atia joy po in he cho awang hian kan lo me ati ve zela amen anti a Paula I chu anui varvara a tha e tuna chuan thil I in mani po in pathian hne na lom thu I soi thei to anga ti a sabat ni chuan joy chu sabat school le kaushan in khoma som boka iswa chanchin a shatir ve thei awangin nuam athile ani anu dewa joy nu le paten an fanu chu an ron shwai ho a laizon le nu ta thar tur dang Paula ite ina an lo thleng ve le a Paula I Bible chang du chu samza som nga na chang ruk thu engkim thothei to phot chuan lalpa chu fakro se lalpa chu fakro u ti hi ani he chang omzia chu mittinin lalpa an faktur ani ti na ani a pathian chuan kan share mi alovin kan nun athak danglamani atia tun quarter 13 sabat tholom chen khat hian biak in le wan tlang rong bol na mun pui Paula I chen na Canadian ram nu na vut a hon theina na chen pui don ani phal taka tholom in pek do na wangin kan lo me